Hy het my na 'n boeklaunch toe genooi. Ek het hom blindly gereject en na die tyd terrible gevoel. Nee, moenie. Maar met die regte ding gedoen. Daai man se history wys wat sy tipe mense is. So gedagte, hom op 'n distance. Hy's my woord. Made it out the trenches, this type of life I can't get used to. Number one on YouTube, private dinner in Malibu. Show you how to work your stick, ain't nobody gon' handle you. Put you in a phantom, cause you my little boo. Ready for whatever, I tie up my boots. Everybody going the same route, so I switched on my route. Niggas ain't what they be talking about, so I switched on my coupe. Ahoy, wat sê die man aan? Is die man duidelik? Awe, altijd duidelijk die man. Kijk hier. Ik zie Enzo is terug in die plek en die man praat van lange baan toe gaan as die man keen. Hoe bedoel ze as ek keen? Of course as ek in my bro. Snaaks genoeg nou, ek het weer even in die laai gekrap. Toe kry ek my ou kamera en toe dink ek like dadelik aan die ouens en aan die boys. Like wanneer laas het so uitgegaan my bro, bietjie gaan visvang, content create en so. Natuurlik as ek in. My bella, allemaal is in my bro. Ion, Dylan, my bro, allemaal is in. Het gaan aan 'n duidelike term wees. Wat sê die man? Kijk hier, ek het 'n halfuur terug by die huis gekom, né? So, gee gewoon net vir my 'n halfuur en dan kom maak ek 'n drive by die man en maak ek so my bro. Yo, bro, ek is excited. Ek kan nie wag vir dit wense nie. Yuri, So, nou my bro, ek sien jou oor 'n halfuur. As ja, duidelik. What am I supposed to do? Where am I surroundings? Don't fuck with y'all, don't come around me. Baby, switched up, how that sound? Fee man on me fire. Can't name something I did flaw, I'm a dying breed of the realest. Ain't never worried about another nigga, so in that case, I'm the biggest. I've been traveling around the world, my pivot still ain't left the business. She got everything I want, ain't no need to fuck with these.